Ko whai tūranga a Luke McAllister ki roto I te kapa o Pango hei kai whakahirihiri ki a Daniel Carter. Heoi hei ki te mā tini me whai tūranga hoki a Hosea Gear ki te kapa o Pangora. I rangona te ihi, te wehi, me te wana mai te tīmatanga. Engari, ko te haka tonu pea, te raru e ai ki te kaiako. The guys actually stopped playing or maybe even froze for a split second, but then when they scored the try, their first try, it seemed to wake us up. Ai, tika tēnā, nei rā te urupare a te hoariri. England claiming a try, it's a try! Kaore e roa, ka whai mai ko tēnei. Ka tahi ka whai piro te kapa Māori ki runga I te papatatau. Mai I reira ka maringi te toto. Aha koa ngā mahi whakatuma a te hoariri, ko tahi tonu atu te haere a Hosea Gear. Aha koa te kore mōhio o te kai wawao, kaore he a wangawanga o te kai urungi o te kapa. He mārama te kitea, kaore o Nahara. Engari tai hoake, I mua tonu mai I te wehenga rua, ka hoki mai anō te hoariri. I muri mai te whakatāpoto, ka parahuti anō te haere a te paihau. I roto I te whakamininga te tangata, nāna te kōrero whakamutunga. Absolutely, I think he's probably one of the best finishers in the game at present. He's certainly, any opportunity he gets with a little bit of space, he takes. And you want wingers who are scoring tries and finishing off stuff and creating, and he's certainly doing that at the moment. Engari, hei whakau I te whakaro, kai pō te tangata, nā te waimari e anake, ka rere anō te paihau. He whakahihi ki runga I te papatākaro, he whakaiti I waho. More importantly, happy with the win. I guess the boys dug deep. England really made us work hard for it, and it sort of paid off in the end. Engari, ko tahi tonu I te pātai, mena ka uru atu te hau tipu anei, ki roto I te kapa o Pango. Yeah, I don't know, I sort of can't look too far ahead. All I wanted to do was give my best for the Māoris, and that's what I tried to do tonight. Hei te rātapu ka tohua te kapa o Pango mo te whakataetai Tri-Nations. He tā Gardner, te karere.